Yamo Bibia Jo Anase Michia Obibia Oshe AKRO Live. Debia Mekase AKRO Live Ashe for the Wadosunti Ukuchia Jo Nebua ya chen aha o baby pe na wenchia yi Timichia Obibia Mijadi se Nyankopon Adam obia huye se na AKRO Live team no ye huya no. Ede Nyankopon asese wama afenti se akọ ababetu yen. Papa mo boni mo asedana yi nka erade. Yenim se na efida bimu kwa kuja wadofo anase bimu kwa kubua abusuya bi na wakope yenuanum bi a edikan kasi yenuamu edikan Nyankopon atonsa afre on ne wakope on krado. Yemabusuya anase bibia wahwere ndede bi anase na wotwimu owayi shedding yemobia yako saa ni nimu se arewo no enije wo wa so na wotwi wodeware anase wodo to embedding anase oyire awo impo anase obebi awie school bibia ye nije dibia no yemobia so trinkwa ije se mo ema mo sote enese na ejubedi a ya tonidin adesua arebaso wa AKRO Live iti yama momre no dom mere naso mepese obehye amayen na nsema mene mempenfo aya to nsa afre hon no babeka no yesua ne afamu abapa metia anafu abu nketia Okuapeman na bia wadaroma michiao nidima anakwasi minako asonayene michiao nana wadaroma michiao Jeri se Nyankopon adom mohuye sana mrichia me mame de me ba asase so me mame ankasa me na kusua pesua dodora fe no sichi michia wo pempi wo hweme betena se a mentambu din benen
enam nkoma on me di nti me di ntia sonko fi Akro Life ma me na akwesua pesua saa na me chia meja kofisa ho Mr. Sound me chia ho me da say ne moya da ne de nyina wo de boya Akro Life e da papa na nsia na wo ye ma yen data wata ma yen yani so papa ya me shirawo ofa me na safo wi fi ankon ana matena se ogwam ana se matena se wo megwam ana se matena se Okuapeman ana Ghana mema na fe Okuapem ahensem nsem efe Okuapeman ahensem nsem Okuapem hene ahensem nsem akọ aba ya abechirim abeka na esi bebi adu bebi a ese mpanyine hwe no wotu aso anche ni enya ne nte wo mframem anasi ehun Akro Life de ehun bibia anasi ati bibia yemfansie anase yemfan hye bebi ma ya ahwefo anase tiefo anase kromafo yeto yemu ase ya busam mpanyine ya twa ben kromafo ni etietiemu yi ni abetena ase na ekoso no ya yeden aka akire mo dumadi bi akoso Okuapeman mejeri se bi mahu ebi mate se onhu ye anase onte ya mepese obeko ofie TV me de bia mekase ye disua de nti bia me ye we bia no me kire bia obehu na wakohwe no wati anase asana obeka wanya ase nchi ase ye oko fie TV a obehu nsem amba beka nyina ho ye enche beye 5-4 months ni na enu 4 weeks and I'm producer me boy call Kumasi na how many weeks ni be next week 1 month be 3 weeks 29 ye call be 3 weeks ni ye call Kumasi na me jedi say ye call Kumasi na da ye call Kumasi na Akro Life Kobe and channel dey to social media mo bia say pen na nanu ma te Okuapeman ahensem so na nefu anketi obu na nana kwesi me na akọ na mpanyin de call National House of Chiefs no won abua ye ma maso te say mpanyin say womla no mbedi na Regional House of Chiefs Regional House of Chiefs kind no wo medi so mpanyin bi twen anum si form brante ne ma ba bia wo page so bua mu hwe bi ka say ye boa ene achi no lawyer ma Abrewati Lily Ajiman ene ohemia nyina be kasai ye di video ni beto wo nyina be ka asem Akro Life kan na judgment by no yan fansie ye de abeto abonten amobia ye den ehu bi amobia ehu judgment ni bi ene mitu fifiri ana say kasa ni be ya mo fa nche me ra ho mesi afem no are home kasepa na mebue kwa meka won semayade achirem yede beto judgment ni ye sure so bie hu ye yemfa dinzie kofodi ade yede to national ade yede to nti sabe unu akenkan a otumi de ma obi na o kan ma na yede wetie se mpanyin be gina judgment ni so aye biribio wonye biribio na epro Okuapeman mu no merebe brem na esi Okuapeman after judgment no na esi bia no na Akro Life na ya trans biem after judgment no yeni aberima honorable Eddie be twetwen comot church na ememu kire yen after judgment no bibi esisi we kopon a ese yema mo asoten na mu hu ye chiche mu kire mu ye na mo ti ase ye eni se nchirima bebre di echi a sabe na ekoso no wodi echi se MPP ni NDC ba hinsem na na se manso na de Okuapeman mu ni MPP ni NDC asem eya adusua eso usua ho asem ye na otie ho abakwasem ye ansa na watu anamon bi anase wakasa akire opanhin bi na edikan arewo edikan a mewo mu ye me ni aberima koduma se de shiba akon yanti asempa be na wotwe bien ni memeneda okọ anomabo okuja na nagri niguabo
na ja ko gware nsu kakra na nsu fa abrante no ofren kwaku da akon din adodo na afre ne kedi timene wo twe amene wo kasa yide sebe ensa nka meka wa mom ba nsu no ko ni nya na sada na eden dube na nsabi e ba no wa Yakopon de tebusia pene krabewo me ma mabusia nyina hyeden ma mabusia nyina yakọ meka mabusia koduma sei ebusia na me ma wo hyeden mo bibia yakọ titru minu amia no ma asemu ibe ya menu wo fia nisu dudware won da bia obere ma ma dem a sebe se me mani no me ma wo hyeden me ma mu nyina hyeden me ma me ne na no mu nyina me mo bibia hyeden asema ba ya asem de ni gisem na Yakopon no num ne ye apede na me ne kwan so ye fa bibia ma Yakopon na ne mere pemu no ono ya beda ni nti a mesi sa adi a kire yen ti ye fa yen haw ni ya dwundwen ni yensu nyina we ni an wu ni nyina merade ye fa ndan woni pe bia wasasi so kwakuda akomi so rest in perfect peace Yakopon fa usie meri bomu na mahyemu dia na rewu etoso abien a Okuapeman na mahyemi tuntum ne mekokọ a meri tie ye Okuapeman asiniti ase Okuapeman achia Okuapeman asiniti ase pa uti na ti ni ye misi Okuapeman asiniti ase Okuapeman achia menkasi wose misi Okuapeman asiniti ase Okuapeman ayeden achia nano brother ye ni nyane nti se Akuapem Traditional Council acting president or Tobo Jankwesi and Akuapem Traditional Council members ni 68 members of Akuapem Traditional Council 68 wo meeting Okuapeman ayinfi and Okuapeman ayinfi wo kwako di dwumadi anase wo di dwumadi bi se Tobo Jankwesi adontenhene acting president no okujani dwumadi ato ama ode she Kwadwo Kese as a acting president of Akuapem Traditional Council yetei yentumi anya akonya ankobi idi achi ye hwei misi kwhwe wo fie TV Mary Fro kona kwhwe ni nyina wo fie TV idi achi ye kwai kotietie mu ihu ise ayampa so ani ebusa enhu se dwumadi bi disare koso a na kire se amane na amamere kwanso no ode shi Kwadwo Kese enya ne gazette no efiase o Traditional Council ako region na ako national pacho wanyamu asichire ni eribisa yehu se da benda na saani amen ekoso anase esi odishi Kwadwo Kese empanyene yese adwumadi bi se woni enya ntiase ni nchiremu se empanyene Traditional Council adise adwumadi ne dedawo de letter akokofodia kofodia de akọ national ni ebusa yehu se nti so Okuapeman ni mu bi ana no se debi na national yin so ni mu bi ana wo se debi anna dwumadi a ekoso yi ne kwan ne ana brimu se yewu brimu so se debi ana me meka se wo se bia misi bigina ma dodo na dodo waka na mba beka wa ene yenya nti se Okuapeman ne lawyer ko serve on contempt sada na se wonim ho hwe no won se nim dwubedi a ekoso no wonim ho hwe me ete ni ehu ni se nipa bi kurumafo bi any police bi ama court bailiff no enwuram se ode letter ne kwakoma Tobo Jankwesi acting president tamere no
ti belief no ntumi anwura mu dwumadi ni nyinaa akọ so ma dwumadi ni nyinaa si se panyin agye tumi anase wode wani onyam anase wonyansa ni wonim de ama odehye kwadwo kase se acting president of Okuapem Traditional Council as Okuapeman. Eyi ni ete ni ehu ni se bibi ntwaye bibi nkoye nti yembo nwura kom ni yembusebusa si amane na amamere kwanso no wotumi ye ne saa me yi ana asema nsema yebusa bi ni se den na mo bi ohene den wo ye ma odehye bi man be Okuapeman answer be Okuapeman den wo ye man asem ni asem ba ko ma aka nema bi sa den na mo bi odehye bi ohene answer no be Okuapeman den wo ye man yebusa sansem yi ni ahwehwe mu tie mu ya niama nwaya ma odehye kwadwo kese ese mpanyini hwe na wotutu anamon se sebe bibi nkoye no panyini anhwe no amane ne amamre waye ma odehye mani dimu se Okuapeman no wonye mu ba akokra ma odehye kwadwo kese se dinti na mekasa wopa wo hene fi abusua mu becho yesua de sabi na wo bi na wo ya ade na enya me hu se ade wo yi emwa cause one kene na wo ye kom sabi bu a mufa na abana na se mrante ne maba na ba bimu ye mrante ne maba wo nim de ba bimu ye mrante ne maba wo nim wo wani suya na wo hu wo tie keke me de bia meka wa ase asem bia meka bia ye dachi asem na meka ato enyene dachi asem na mere ye den mere ka ato enyene 1 abusuya bepa wo de hye no aberewati ana ne me ampanfu ne behia na wa pa wo de hye no wo pa wo de hye ni hwia wo ma wone na ana wona Okuapemia asoten na wo de audition na kwadan asonayen na asonayen aye inspection wo audition no obeka kire na anase ohimiesi we du atwa anase kam anase bibia ni ne ho no ohimia muntie ni yo ohimia aseda atuda esiwo afre kingmakers memi use sa word ni ma won dwentwifo won afre won no woyi won asutuse dey adwumadi a oridi ni saada na oridi dwumadi ne kurampo no woyi won asutu wo kokura mu deda wo sei sebe bi wa adishi se nti bi wa bi wo asem bi a kokura ma na kwakoti wen da oba betena gwam ode hye de ba na wakasi de bi yempe odi enkutari nyina nkwada se owi a ode bema ohimia kwakohia won onhia won fibia mu keke o wo hia wo asona hini fi sa asona hini no oteso no otifi a selfie no obekọ otibia wona obekọ wo wia wode odeseko na wa pawo no beko ahimfi akoma ankobiafo ankobia hemia ne bedi wani manasa ankobia hene ameze me producer na wa be hit class me na wona ni jasefo ahia wo no wie wo a ankobia hemia dianim odna bre adum wo santawase aboboa no odna betena gwa homa so na won atwanwan abien agune nan so no wie a wona ton santin akwadum hene ayemfi amane ne amamere kwan so no wo kire so audition ni nimude na wabua ne huye wan wasua atetew ni ya otumi di na wotwe abiesa wo ho na wotwe abiesa wo ho anase ni pepamu no anase ni tintini tetema ni se 40 days ni duo sadana na nkuaso afhene adinanim akonkuafi akofa na akuadin na mane wo hon wa yeren amano wo wia
na ohimia ama to contingency amane ni amamre bia o wa ese oyema odese no wawie nti ompeda no nkankyere mpakanfo se obaduma ne dese no asua akyere won no wopeda na enye da bia keke pempi na bakwasem no na wate ni se tais ye fida dapon se ujade fida sada no Okuapen ko na wa apaw no beda apaken akotibeti se no ojura ye no na nkwa na mpanyine ne nananom ne asofo ne abamu mpefo ato onself nyina betena abanganim no tena ban wo betena abanganim wi a wasua akyere kuro no ono kitafo anu no de asua akyere kuro no meyi bi afim because we me bọ akoma echi na maka asem asi asem so ntimi yi ni meyi bi afim osua wi a na mpakanfo na o meka mpakanfo na onum a na mere kyere wa na se senior divisional chiefs na kronti adonten jase benkum nifa enum no won asua akyere no sa asem ikro bi akyere kyere yende da wa ha ope bi ma kwa AKRO life adisua egusu da o mesi AKRO life adi bia yeye wa bia yeye to for future dache enye nepe yemfa yenye funu nam yempe totobidi yenje obi biribi emegbo yentirimu ameka biribi enye no obi di mema yen anabose bi obi besen na yedebego da bi nyankopon ne ene na muti ne kware todo ne enimu asem ebeka enimu a yenka no wie wo ha AKRO bi aka wo skotumi ye wo sene kraso na mpanyina asoro akoden na wọn akọ fele forms no wo Okuapen mia nsa sha asibi na meka besi su ya ne se odesi kwaje kase gaja tene wanya no mejina menanga bien so de kachiro Okuapeman se endim mejina menanga bien so aka kachiro Okuapeman se mi se endim ni duma endim nyina ne se wọn san kokrometi wọn abopo na wọn tumi san kokrometi wọn tumi mbopo da ensi da se yan hwehwem amenya ate asese eye kurowura obatan eye kuro nyina Akropong anase Okuapeman nyina yana ye nyina ye mpo yana bakopam ne se ni krata e mo deshi kwaje kese dum se Okuapen nse ni so sa na national nso nsan ye den ini so mejina mena bien so Okuapeman asusu ka che se nipa banu nsan ni mu dia na krata bia odisi kojo kesi kita o baby bon ho safene se wo Okuapen traditional council sa ko region sa ko national indim obun beka se fraud menkas wosi misi police at tobo asmame misi se erisuya de ne pese esua de ne pese etia amane ne amamre dia ni esi radio foregwa ni erisi ohene dia ene mereka kire me gina me na bia su Okuapeman asase so ne fida fofie se fida se Okuapeman siniti ase Okuapeman sunsun adum if say na mpanyina ye no wo Okuapeman ma ye hunu ya ate no atia anyame a metie yo metumi yo ana wo a wo hwe me wutumi yo ana ohini bi owo so pepe ni tumi yo ene na mo beye to wo amane ne amamre a wo beye to wo pepe amene mo kasei next week Okuapeman mesi bradan a ndresen to aso na esi no mpanyin pese wo kire se woje asunafo tumi afu won se mo Okuapeman ene ensi mpanyin na be queen nananum na be queen na efi chebi na wo be queen na wo babu Okuapeman fo na Okuapeman aye Okuapeman enen wo gusu wa hawo onne ohemiam ene na asona yene wo gusu wa asase so
Sabin penina duasa. He said when he enti. Na mebu sa wan asem si sabre tie lili agyeman. Na yo Okuapen mia. Na Okuapen mia na sebe ma no kosum na so na ya bre tie bi wo fi mu ma. Anka mo beye na mo yi. He una me Akropong sisi a. O kura mpo ba kura wo besu. Kuro no sunsun edum. Enyem na meka wo. Na wonim na wanye no eye bone. Yeti kroma yi wo Akropong kroma yi Okuapeman ma ni yeti se yenya ne nte se abrewati alili agyemanse onyimi abenifi a wa be for this year onimu wo hwe a sabin penye dia sa enyampa koso ni panakasa kokko to say what we see our them onyimi abayi so ofre won several meetings onyimi abedi ade na wo tunu si ohine o ana opa wo de se kwese kufi ohine o opa abuso so Akropong opa abusa papa abo ofei opa busa sa asofu benu amabo wodin anyway ahema hina no yeden na nanfo jo yeden ahema hina pa busa won say meetings ben no hemi ahe ofe after the 3 royal families addition nyina opa busa osi ahina fo opa busa pakanfo ofe won nyina meetings won nyina di meeting me so hemi a wona wotumi no ye twen ti din a wo de beba na na onipa bobo ni din ye besom oye teacher ni a won to boase oyo batampenti to na boase ti obia sem menkaso wo se mimi se ohia kingmakers ofre fi o merwatia da ofre wan fin na mimi wo bi opa osofu Akropong o hwa AKRO life mo pa mumu san ko si Okuapen na side adan kwa asaso won mo pa mumu osofu Akropong se mebua na friend pakanfo friend oko mriwetie wo 3 room houses in oko share Lily personally oko ko share ma amoja abruwete mrevini de ma afakoma ma afro anti afro onya ne baby ko oko no wo oko ne mpanyin wo sa na abruwete ya adenin sa na opanyin ya adenin wontu na namon keke no ye we nyine wie ya na mabam tumi abedu mpanyin bi nsam nti madam wodu abu Okuapen ya ene mo mpengu misi ene mo mpengu no Okuapen ya se share no nkan ye no nye ye no bibia ye be ye Akropong ane Okuapeman bia enwe ye mpeye obia opese odi Okuapen ya tumi si fomon ono ni tumi be di kan si fomasa obia opese odi asonan tumi si form no sampan ni tumi bedi kan si form ansa we enya oboso muso ne we enya tumi bia me kitai ana duru bia me wo ana benga ma ben bi ne kware asem na meka so odi me kwa duru so obe tumi tuo so odi me kwa fiase so obe hu ma obe twa madapa so hu me obe me den ne kware enne de yitro ti to maka me wie maka me wieka se mewu se me yeden ne kwara asem se dwumadi akoso Okuapeman amode sikojo kese fi Akuapem traditional council ko Kofodia regionals ko national no tumi bianim di se untumi nsan kokrometi hu yeden mmopo ama me no so yi obi abone ye no mfom ye court amudi ne ko nyina odi miraso bibia contempt den amudi ne ko nyina odi miraso asema wore kwai ahene de okwa appeal ahene de wo se omna be bibia fo efedem biem na ma so amakofa ba ohini bi ya fa no di se yan ye keken yan ye wi na sabin penyen de ato na nakufa ado no si yan ye se ne teten nti 2 years so fiwa da bi 2 years here mu Okuapeman ma 2 years here aka Okuapeman ma mo say na nakufa ado fisu a 2 years na da bi o bre ama bre ana say pai kwan am pese mo bre ma me no tumi ana say na hoden a owo Okuapeman mu na ase no obenya sonsun so ya asem na eka Bible asem na eka
tama enuanu koton wonuanu wani biri wonuanu okoton res woton wonuanu ayeden okoda okoyewi na onum se we ne kase juda funi yi wo yi Yesu Kristo ma na won se dem we se na hindi no onum se we ne kase nyama me bubu osu mo mutemu kromu a na se kopon a ode sikwadju kase ode fam obi nchi ode sikwadju kase obi nchi won a wata ode sikwadju kase achi me na na aka ino ye me na fini wo me fi wo me na fu obo ni fini o wi no won wo de dan sabi mi ayin se mba mi ntumi kasa ntia but we bibi ni nya mum ntumi nkan se bibi koso Okuapem ni nya mum ntumi nkan ko na wo wom ko mafu wom ko no nso yamfa bibi a ese toye ehye anhye ni ya ko no bo krom ebo Akropong agija so yo Akroponi na watire Akroponda uyo Akroponi na watire Akroponda na onum se ne Akroponte na onum se ne Akropong na amamrete a be we say for the past 5 years ni Akropong ayeden agija kronu sunsuma ta anse ne bi page akuru na kuru musunsun be sore enye pache wo se ne yetete wo video mi se mon ko hwe fieti mu pa ngo hwe ni nyina o yetete wo mu na na ase biribi na enye pache wo asem enye pache wo asem enye pache wo asem enye kwantu asem se ye pache wo asem a na enye pache wo se 7 penyen diesa Okuapem mi rije odi sikwadju kase atum si Okuapem ni debida Okuapem mi akura se bi o yes ade no kura wafo we Okuapem mamra wa tu ni tumi agu menka so se misi adia odi an de menfa mawunia adia mudia enye mudia no to boja nkwasi na wada roma kasa kan wa benganim that was 2014 mekai so be ending lame see 2013 to 14 will be ending I don't feel be am person di lame o beze mu jina abia to me finish am obi Okuapem mi ana moto na mu hunu na na se yehunu da bia enye maame na oto no a yehunu no enye maame na oto na yehunu se o maame na okọ ne da bia o eye gwa na wode na tena so no jankroma gwa no na mode mo nsaka jankroma gwa no na mafom na akukwa furegwa na yimfune ekọ on pakamfune ekọ on na say traditional council ayimfune ekọ on ade nyina won akantamato ofuregwa so no meme nkantam ntu ofuregwa so da na mi hu ofuregwa da asefam ya niwu na kwarasem na America ne makan opanyin mise mpanfu bia pa won freme ba be yima no opa fa me ko aduru so opa hu atumituo opa hu ayaome na kware na makan na menyame amesom no a ode me bedue Akropong krodua mu bedum Akuapem no ene na membeti na mebesua na maka senye ne kware a sunsun sanso ebeba maso senye ne kware a na meka bia e kontompo na etro na atro anyway na meka nsun sanso wo ebeba maso denti na wan akokot na na mabu asem na akoro na mofa kontinkwa koye biribi ma mpanyin bi ana so panyin bi asefem ya niwu misi Akropong ayeden krona ayeden sunsuma ayeden atofom mekoso akene aka ochinachi asofo kan bi ayinfo kan bi politicians kan bi kroma kan bi yenyina epeni yo yenyina epasumdwe yenu akwamabo afo ne ntwa yende sabi mpenyin duasa mewo busuani anase mewo medisia ye nyina fi kodumase a no so sabi ota kodwo kesi achi
Nina Sebi, Asamaba, a adjuncture, but Mawan in Trowden, Unton. Okuapeman penny. Okuapeman penny. Say, I'm way out so for. We are here for. Nana echo su Okuapeman and a politician, Munum Bia Mode Okuapemia, any more to for me said. Monka we say, Bunyan Swaketia pepe. Bia Benya Swaketia, Mako. Didn't say to me, Vanessa. I yache for the past 2 years and more, and found make a cabe feed atra amabroso. President Kufado said, "Some way cause you need be sent work a campaign, and whatever man, yeah, didn't we out? What's see a man and a man say? Nana, why you in tea? Susan's out on a back come. Now why you intin sunsun saso so unu mu be ka wa memu because na why you we kropon anka be bi anka kwetu sabi manu ko sumra so san kwa ase ya memu bodin ka de bi anka betutu pepe ba nam obatampa ye wo a obre ne ho asema Kristo inti e de mbe so bi ayi ko bi anto no bras. Yani wanya yungo chirme nya busuya wo sayima enya busuya wo sayimu enya debi akusababa je people na tifife ewo na yenkuroda ejapa de kase ayena na muri jayen ye jirai ni mpeni ye mra ni kwakwaduam Akropong-AKuapem a osuna odime ye namba ye ni ye opa mo be churo na mbo churu bi opa mo nka na mbo ke bia. I've said it maka ne so bia Okuapem ya mfa ne mma Akuapem Traditional Council ana mfa ni nshira na enu nyama ndon ne ye no na obekro no ho Okuapem amusu Okuapem no na yindi atonsu hwe dana wo ye program no Akropong. I was very sad. Brande ya maybe we see na mencha some person make am can we actually be 9:30 we start the program no na me pray na me simi ko hwe krom kakra akro na idin unche de hu bi na ben ani mo ya de hu se nipa kakra wo cast wo te eja na me boy ben na me so sana akro ma idin de ade wo bekasi bi nsi nti me hia mrewa bi be no bi wo be no se asema ka jin se on frame on hine safo on safo ide musu na mudi be kro mu yi me se na di ntina mo kasa o se na kosu Akropong dey e musu obi kasi bi musu a asikyerende sa sona hene ni Okuapem mi nsi hene ye na Akuapem Traditional Council jo hene bitum wodi no ko regional na national na me ye no ni mu bi o no mfa hu bi o no asiniti as he said nananom afum uforegwa wa afum jankoma egwa the 2 minute wo kuru me kuru no pon ne kuru na ekese no abrasa asiniti as me nkaso si misi menkaso si misi me na me ka kire misi enye meni aduru bi o na meni bibi na me se no bat na wonim na hwanye na amfa ne kware ama na se ne kware se wanfa nche baabi a efiton enti na me ka sa asem na kire na ya mpanso hwe adwumadi na call so meni video no anka me bo a kire mo na wanye fi no
amoja se chia bi enketia ebusuan panyin abrewetia saa nipa 6 nya obi ani ayemfiwo se papa nim na yiri ni woye na Okuapeman ni wode ne kire dey di kan wo Okuapeman traditional council oh my god kabun se ebusuan fu yi ani adehye meka adehye ofu egwa me yeye ani janko me egwa me yeye kabun se nipa bi ama won den kabun se wotifio ana ahene man ahene nananom Fio, coche video. Papa Boff, I didn't want maybe. I saw Okwapeman didn't want maybe. Now I don't go win. Say video no pictures no monko be. So I don't know what baby say. Something in our baby. I don't want maybe. So one turn some from one can say be penny and sanko beti and I say baby. I don't know want maybe. Akropong-AKuapem be na mo share dem hu mo kwa na mo what mo kwa na kasa mo kwa na e wo mo say traditional council meeting but sada na ke da pon Okuapeman e ye da kese a wo mbogwa wo dan mu wie anase won di se adwumadi ni wie na seven panyin aduasa Akropong ebo be police ebo an ebo be we be 2 something we be 334 no na kono bekase nkran kwa wode ade of president crazy agu so kona ko biafu bia ba bia mue ankasa bia ni jesam ankata afi anko mo se nyum si so obewura ni jesam mo se kromafo kra be fin kran ba be se obesua ade anase bibi sister yaw de ye ndra woko ko fodua wewie wo ba ensunsan so ni bi na America agire mu no pe cars bebrebe pin ebo 8 o'clock na kuru nada ebo 6 kura na kuru nada ebo 8 na kuru nda ada obi kura anim na kuru nada ni pe ko bayo ni pe ebehia won de na kuru nada mama me ka bibi na me ka bibi nchemu yese me betra na me kwa me nkoda o Michu bempanyin bi. Mpanyin bi so bemma tumi kasa kyerem si den na koso okrum yi. Den musu na mode kakro yi, den fina yede kakro yi. Nka se 7 mpanyin di asa. Mpanyin hwum nipa nkwa na se nipa nwu. Misire nkwantenten mu obi adabi asa na meka no. Be mum na masama meka no. Yeti krum ayi bi hu. Yo Okuapeman me bi hu. Mini aduru koje drubi koje bi hwie ne kware wanka ne kware a obre na unim wanye ne ya oye den obre na ne nam be ye to wo no na wo be sese to wo no na mpanyin aye ti ye bebre ibie no be yo Okuapeman ma sabe mpanyin zo menka se ebe me finance bibi dawo ba krono sunsum de asem bitima ka de se Okuapeman sunsum ayeden adum ba tena kro life so na ma kene if you say to me ahoden nyansa nim de a ewo Okuapeman yimi ansem a ode ma me ba a ode oba odi egwa no oba mo bi ayo gusukitan wa yedu baby ne nwie payenti gusukitan meriwie me producer say me kasa ba meriwie asem ma kanwie meriwie also for Okwapeman me preach last week Friday and then na watch na me boy producer and na watch wo odese come eya so pressure sorry them video na nya me pa Jordan na se bra na me beto o se na na asran ne abenti and na asran enti o se ebo se no nim ni yeden onim ono no kura so scan ka se bi jina zuze nyom na me bobi kan no nyom na me bu yangara asasini o kan wasem o wie no ka chemi se dimpa quotation me refi make quotation o cha no pa me beto am make o se dimpa yon ji se dan
ahunya eni sika ye betoi na wo bete ze oni na bi bedie ahwehwe na oton abusuan asase no woni de na wore na wo bete ze oni na bi bedie oton gold bi no DJ etuo nu won so ni den kayin se Okuapeman na ahinsem ekoso yi okoje biribi na wore dan amane na amambra nti maba be kan fa ho na mekan ye papa na ewuma edamanim ebe ye adwuma wo yen anase no wo ka na ye papa na ewuma edamanim ebe ye adwuma se ye papa ebobo wo so na mekan ye papa ebobo me so enye wo a odem be ko ba bia na wo a be frem wo ba bia na wo a be mbiribi e Kristo me mo big platform mo social media bebre mo pa mo trust na mo sim kwa na mo cheche ni pem na ekoso ayama bro tell lili wa maybe want to maybe abuja ben aden one invite one aden producers one maybe me tell one buja invite one ko fodi ansu me ho ko fodi wo ko bi me ho mi se mo pa amane na amambra wo ye mo obi ya na emani di mu se Okuapeman na ase biribi mebo nipa ni din mo ko busa osofo abo ofei osofo kwapong ticho chen mo nimneti anipa tri mabo wondin se mo ko busa won se anso obi be furu ofore gban na amane na oye ma wo kire mu wie a nipa mo ko busa ba kupo nipa tri nya mo busa wo owi ana mo toto ajo na mo busa se mo be kan me di atora na ase biribi awon so be kan kware a mo se me betra me di atoro baba bo ve wen wada ro ma wen history we go bo nyina ono ni mo sorry kasa why kasa we nya mini pa we ohin nana kasa enka ejiye nana kwa mi fori odi kan na me bua na no papa kasa me fi ase na kasa olof kwa pon o be kan bi kwe kwada o kasa mise bibia yi bia na abakwasem bibia yi bia ya abakwasem ntini yi bia no se nyame yi ne mi kan ne mise kan de ya matuo videos ni nyina egu na mi kan ne ewo mu a daachi bi meden menya sunsunso wonso na wo ye ne wuma daachi bi nyam bi sunsunso ana me ba da ka kire Akro life ahwefo na etiefu se baby a mpanyine di Okuapeman ko gina no a won atwe ohimie anim sebe mpanyine aduasa anase wo pese wo gu Okuapeman mia ho fi woni tumi a odi wo dwankoma egu aso no de me ka che mpanyine se wo bra no woka no won mom anim kan bedi kan e de aguas President Akufo-Addo aden sebe mpanyine aduasa aden unimude wo ya menena me meje fi wona wo fi mpeni ase mini unya ne fifi ba akum mene na ma ni ma wi no bai wo ya mene na mi obusuani unu mama ne unu mini nyina aden penti na pesa utsi wo aban mu mere so ntu pesa utsi Okuapeman amane na amabra ase nipa bi kika wo kromo se gazette no wadi amode shikoje kese na government appointee gazette or to say MC and I say DC and I say appointee sana nipa ne kan Akropong kan nanado me jino gwamma sa sisu jina me nanso ebien re ka kire we na fida fo fie se utumi a wa ba muri ntumi se Okuapeman amane ne amamere nanado danko Akufo-Addo se mi jina me na ebien so Okuapeman asase so e ka kire we ne deise utumi a wa ba mu ntumi se Okuapeman amane da obeko so ingwe bi pe ka kire pen se bian udi yan de men fa ma onia wo ya ma mpanyin obi ya wo se be ya wo de sebe na manu kosum na so sebe obi ye kuti a we na be ya wo de ade ntina pese ogo uji Okuapeman mi atumi aya asefu me ya niwu mereokrare wo ba se Akropong kokodiam a asore basil fiase wa ha
na 21st century ana ye wan na yin ama na yin ama mere sebi mpanyin aduasa na Okuapeman ata ebi 7 years eni echi no so ni enye bibi ebetia na bibi ebeto yi a ni aye ni eye ni wu me yon panyin me yon hene bon yo bi o yon hene o yo so fu bia no yon ma bia we kropa yin se ma na se bibi e mu ye momre su eye ni wu ya sefem mi yi Okuapeman me aso yin ni fiwo then good benewa garam say yin to be wa are you to be wa then brigade is in normal challenge are boys the one yen college ni yen me wa then we be a nice way than yakopon the chair and assume be any be akoye always go you say me the catch we know me say can call back catch unime na minimum year 2015 na me hu 2016 na me shia o koduma say na ana me kasai dai di kan so ma ka kire me say ma na ato me num kasa na sa na me nyina say me kirew me boa unime pan say wo fem safori unime ben town na me nchiu o say me month nyina o 36 years me nchi nipa me ntang nipa bije nipa ba America kire we ne dua yi say me kai sa asem na o ka kire mi say sana manu ya to menche o kasa na di gina so aka kire we ne dua yi say na mpanyin na wo ho no ye ama wo no ana say wore prama wo no ama we gina say Okuapeman no enye sa na wo ye na ente sa da wo dada o ene me kasa asem ye ne dey wa akro life si me ye otamfo wore mpe ma asem badra na dwunu huye because we me age group many wedding kita hoda wato wan amanya anom da na me wo na ma wo me na ma da o patra si ye ne busampanyin bi yesi safuri akasa asem akro life won kam nsem nchire oyi ante saa na manesa sebe da acho be kona mpanyin nipa bi point say abranti no odim bedi ade ase otu ana say na why ama wono endim enwie peye pataw into me mindim pataw menwie peye ko yo makachiro so nua makachiro so yonko opafa wanfa opa me nema me yo tanfo police am how many minutes catch me repon and my message meche how many minutes aka me 8 minutes am me bua me wi makasa chiro we me me asunani we asunani seven pen dey say wo fi abusen wo so fi abusen mo ene dey o ko pon kru dey mu sebe yo bia na fi baby anase bibi anase be o na dodo ensen kwan ba na emo wudi mu ye kron ye kese se obetutu ntamam se obesa aboma se obekọ na wupue wo kasa kura hu say yes amen ane paper wodi ama oni ade nyina chi ni nyina no kwadwo enwie peye penyene dada o penyene muawo aka chiro so onia menya kwan ben wodem sana mihia wo no a fiti asana me kan o no me di nkomo no okai me no wa be fami unhu mo kwan chen ono weja fami ko hwe kontini me bua ti me nka keke minchiu ebia meka enyo dishi bia no bedi ade onim panyene kire me yeyi enyo dishi bia na sebe egwatu a waden ba onim bibia na sebe panyene kire me yeyi no nim kwa wa kire ne bi kan enyo woni michiu ana me na me mpewa na se enye me bra na se enye me nije se obedi Okuapeman na se obedi be Okuapeman no da bi ba ya mane ya mamere ene ne quality e futu na me de ama wo opeti opa
mintie minuma anka so de on fan kasem me wie ka de obi bia ase so hwa akro life shema me nka se kodi de obi atem me nka se na maka obi kan wa ayawo e na kware na mebeka o ya mi o ukun mi o ya me den o maka na kware no ewie o patcho ne date to Facebook ngwe ne maka akoni pa so mu de maka ene ewie si na esi wo Okuapeman na wotwi ayo Okuapeman esi wo Okuapeman mu abre Okuapeman sunsuma eden ase mpanyin afom nti Okuapeman sunsuma eden esi ni ti ase gina mena bi nso gina mena bi nso Okuapeman asase so gina mena bi nso Okuapeman asase so se na mpanyin aye afọ Okuapeman mia na na fu anketi obuo ene na asona ina na kwasim na akonhu nti Okuapeman asiniti ase Akropong-AKuapem asiniti ase na aka Ghana se kufu ado hu ni mu bi riwie makanwie ya mana kware din endi anim ya meyo ayiwa siya no man be ya ne yakọ na emaba ne yakọ na emaba sa riwie ka sampaitia amekan se ne kware a edamanim na won aye na won aka na woye na obetwero ne kware edawanim uyi mitinsu mpayo ubo menso mpayo uye medem mpayo na woye na enyi no sesa wan sesa na obeka fam wo bia no dodge enkame cause unim se na woye na ntia onye be no wozi ni fida na wosu akwasida ayo yan ngwa oya ngwa mama mere aho actually producer me time as wrong 1 hour makasa crache cause me ten nyina awonsi gumi me mere ho na na bobo ngeti awadaru na growa obatampa yankomegwa chiao akoponjirao na nanu ndi wachi nonkao na na gwazi mina akon sona buja bene yankoponjirao na nanu ndi wachi nonkao wono mpanyin nyina munzu wozika hoda erin hia moda mon na ndwindwini bi mu da na mokon makon awie makon awie nyakopon enna na mo atasoro akomokon amamowie enka se wosi misi medin de safori mimisi wo frem se safori medinen safori medinen medin wa asechire na bia on saudi automesu nti na menya akukuduru abetan gwa ba matuma kasa se mun shira da bia da maminti na menya akukuduru abekasa se mu akire Okuapeman mama se meya opanyin bi mama se medidi opanyin bi atem ba sama maka mpanyin trans no nwunu huye na se muhia man trans no man nwunu huye de ne yenkuro no abo yenkuro no esinitias mayueka do bi ase so hwa akro life na mase na me adom na adom bi dum ye na bibi asibi ma meba be kasa afa ho ba na nei esi Okuapeman mo de banyina afun Okuapeman ya me ba na be kan bibia kwasu bia se fa mane e fa mamre se fa paper be mo nsem nyina me say fake endum me wie me nya me jawo nyina na makan me dua wo Akropong asase so na se aya ba aya asem a makan ya asem no kware a be so abapa aya bone a be siniti ase na mo so maye no aya de a aya de pa be so abapa aya bone a be siniti ase be siniti